Abladia bi mimpanye den omanye. Chofele fe dromona ochiete e alogo e banye na wo ekon. Ni keji wo hesempe. Wake Aaye Ŋkɔmɔ Aajwɛŋ. O machine no pe o Aaye Ŋkɔmɔ ye. Bi no no wo dwon ye no na ekumi wo ko wo to kwea me ke wo habiana. Ne ke bo yo ne antibaki e hesen bommo. E ke mi ye bi hu ye Facebook. Yo ewo baby they can your be Facebook ne like I normally indicating Jonah lehun e can ye be your Facebook egbene anti Mary your man fair for me like be share no e ke ehisen etashi yo be bomode akeke ohisen che obiku ni oche onyamiku ni ebatashi no wakase ni ejake libi ya no ye wo mangana inle no neba ye oflonyo namely libi ni ejepo yo flonyo no me woko oflonyo na ake sumonyo mo libi ni ba eye na pe se ni ake ko cho bi lek batashi ye e ba kase ni bo nyawo enwe o ba kase ni be baba se na mo ehawo egbene nwe ke oko otetefo ne bo modern akeshi o ba share ohon nyemiko do nyemiko a share hamoko eke won ya eke woko one kase mo e se fair form ake wasimo wo 50 be wo waka woni kase mo ba cha no ni me woni ma yo chami en mene gbe ne tumo no ngbe ji ni bi chaflotu ni wo nyamen alo wo gboy ni wo ka me ba ye be ye o machine no wo ye wo nyemi no be ohene odisika me to body last time no jemla do ke wo yo shikasa ni wo shikatwi wo gbe na sane ni machine wo ba so twi ni lenche ba na ke yes me wo so leke no wo ye wo nyemi yo Mawina. Ewo ngmene bi ne ba fe punkoko bo modern ake o ba ta kachi o TV ekete e konklo ene kan no eja ke bi epe wo Aaye Ŋkɔmɔ ye ni bi epe wo jon ye o machine no pe o ba na ni kase mo ye yo nche be nyeje fe Oja joba. Wonder chofele te apa mi ten fio wadare boni yo ke wonya abodantu ko abodantu pe bonyo ya lakan wo mamo mi lakan e ke chile no be wo hin yo waka wasande gba ba hwe no saji ko me ya no ye Ghana ni ke intashi ni susu sajin ahe inkashi ni wo ina boni sande ye yale ha ake oflo nyone no ni ji enyo ya file mi e libi ni ba no ye Ghana ya hunto wa ni wo ni bia ni chenye be na fe de ken libi ni wo potemli ni won na no ni ya no ake ejagbe alo esa ake shi afi na kan noku alo awula kan yibi ye wo mangana lo kenklen wo ba kwe wo Russia no ni eba sramo ye wo mangana ne jemba ko ni eba fi ye mami ni ebehin gbe no nli akesi leke sadine nyefe nya nuwe ewo ohini odiseka bo ashika sando yo ni onu leke sadine te sanie ekpro kabo haten yo be nibi hamachon plamane no kenga in small in my beam manyehu and to my better half babe I love you so much right ni sanene ya no na onukwe la ko ma fan glass here ake yeka na unti de bi na obehu karie no nu oba na ko ingbe wabwala alo olela mo Uri bisi uri me dia free aso uri me ko dia uri no be so nsio wow yo but machine no water ai ni da ne won rie won ake keji moko oni na moko ni sabio tafla chepo ke mo ba na no ko fie mo poe protect yourself biena no water wa wi ake keji oni na moko poe kumo bo no ke mo ba yin ajogba o han shi Ghana gbe ke bi ye ke ama menu ni o fa ne je we ke bi ye fe ke mo Ghana gbe ke bi ye ekome amenu ni ye plural chon da goda ke efutu on sakrani pedisten so hwe. And if they were to be in the girl sending it in on their shoes, they might do the exact same thing. No one use word any use it.
they might be in the same shoes the girls are in currently. Because to ba na blofonyo no but to petele. For how many dollars? $20. Le na cha blofonyo di enche na low blofon Canada eko. In Canada eko. How come I cost about tashikpon just because of $20? Nishka boy hame. Hame kumeko $20. Anyemi esani na agba ke won wie shikai $20 ne ahame no wo ibale la kan. Mie sani ina nani iyenje ake ubana mboku na echebo no keka onyese taflache wo for wiemoko wo kwa kishi foolish man follow me shene foolish lady follow me ni epie ho bepi afio hinkon nakan hinkon aja ke shi bio e wan ke o na brofonyo no to petele o manyo modin ni like the devil you know is better than the angel you don't know nakan o watch like o manyo gana nyo no ke leyin kra show some brofonyo aso brofonyo lele hu isuba e won nakan ko eba asmo brofonyo na le na to petele asma e no foolish man ko kra be ne no ke to mangana nyo nunko e square onye kan Ewo ena fe big lesson na ha wo fa biye ene nika se ma ha wo fe dani o agno e ha mo kwesa no le lojugba fine but for me pie je ni je shafelo eje ame je mo fe mo je shafelo shake lemo ona steady momo no lemo dani ka gbe ne nye buy out nye out si je mo na le no enye no ha bu na gbe na pokelele po ajigba kata shikake kotoku ahabo e na no ni afi bo ngene gbine no be na anyo na afi o afi na anyo ya leje nle we ba leje ni na anyo fe mo be shika mo ya ba mi ni bi ya da bi akabo pe ya kra mo na eheko wa na anu aka o se tashipon ko cancel am right ye video se mi e ko me akabo pe de eheko wa na no aka o se tashipon da bi wo gbe komero no le ogbomo no gbe ka gbile no ke mo ya sa mi ni sani ari oni ko mo be ni sani ye eyole mi e no ni te no me nani akeje follow ni je follow ni yes like I can mean chofa yeah chofa na ni brofo me bi chofa na yo agbalagba kan ni bi wo yo e gan na me ye ku akebo aka me be ku we ama ke bo san ko o plan nu na chon je blofo nyo ka ke blofo nyo jo gba de nche blofo nyo ko na le ona ta fla cha ba ke ola ma na le ke e gbongbon tintin ke eyen na ina le se sa shi Jimene no ensasiona e ba na chi yin se ameji rare blofo nyo si ene na yen me na glukushi Brofon Canada ni. O da ke. Brofon Canada ba fe no na esumo de ni ahye no. Brofon yo ni mom. Shesu ni ha na fe brofon Canada. Brofon no. Egbomocho echo age brofon yo. Oh, da bi. She ni fe mo na ya na chon Canada. Ama ke abonoko. Dan kweku yebu a. Sports analyst for UTV. Ewie moko. Let the USA they the USA ani na Mexico oblanu ko ejeme. Enye tesba ke ba ko ni mini. Echon like o test e ba ke tesba atuni halele boy ke like mimi crombo dua kraje me na tesba. Oh, blafo me no na me amefia me aka me edoko wa shi ame ba bia na ba hia agbalagba ke di wike ya. Eko le bia ne na me ba e ba de ata obuko ne fe la kan no hale. Echake e pa shi yake ko na moko no ne ke ba o no ke ko hiese. Ona ke e just sanigba ni gbo ma di sanigba. Mi hu e ye fe mi e injeji oblaye. Mi na ke nuwe e fe editing work ko video say because fine no ko nya na bono ne ke ba ke te a chobo te ehin oye ingoyo mi ta no ba lenshin allo nyen monse be ko yen se sanigba ete no dani nu yoba yen nu se sanigba ko ete no ni e convince like anyway shi dani ba yen se what can editing work ko ete le ne le icho mi wo ke fun ni ta we fi wo e ya je ni bi ko me ne ke ko me wo bi dani e post mi na kan mi na le because on like a conversation is a long conversation flow no and overall no on me na ke ye anible me yes mona laka me it's man ko amen mona laka me e ba ke wakula benga e ba se mona ke bo afi na anyo be na do famous sanegba na ba agba inappropriate alo sanjin nehin
Ni Russia can mama the current hardship of the economy war. If you were to be in the shoes, you wasn't giving. Russia cramming in your gen. If him not once in Russia, Ukraine cometo a German, they don't papa a German. But in a like I can for Russia, you follow. Apart from Russia, you for ake omanji. Ni man be what they may be. What they may be a lekoni keshakoshon. And I can skin near mochulunie, Beno. Abrochi mpoke lele brofonyo nije manse polele onyafo ye mitomo meni yo mangana ne what if onyafo ni nlawo eba o mangana ne o wo hale ke ha ko ewobo ke la ko ha be la je la pu ha mehila hu ha mehila na ke he came on a mission no he won edum no ke ba no fame he won e ba ha mehila leke nu ne saka ke la yijoba sana ke la yijoba sana ke la yijoba sana ke la yijoba chimoni eni ete ya shene je wonomini Ghana bi e wonomini wanya waji ame aha leke so on eja ke eni e ya share ke na ma dumo ona eye higbele ni onye social media obla yokole ni wo wi one mokone e ya somo ne fata characters ai alo mokone e ya somo ni le enye asafo hie e ye libi ne play role ko patin ne play ye solemojuemi ni a video ya jepo social media ni ta flache eke brofon Canada ne fe loko na kaino e komeni wona onu kra kelele ake so mochu emi ko bi le sumo eke e amenyumo hie da it's true ladies will tell you ake e ba amenyumo hie nu ba lewu wala ke e wo bia ne bede bale e fe yin ahihwe le kon bla ye ne ti amba fetin ameya mi na ba fe mi dwemu etation ake kole she fem ye no kamo be fem ye nke sha mo acha me ni akama wi bona ni akpa amewe moke amenyafi moke libibe ne pale me ne nyi bi me le ke wo kwa na yen gbe obla ye ne anu chofa me gbe ame mokobe go po I don't know if it's a confirmed news but I was on social media ni nan le ake you akumi lele benini issue ojipo no ne bon wie mo I heard ake obla you ajemi I don't know how true it is but in no wie mo could circulate na ke the ladies no more ekome ko poni yo bi cry dey feel bi na pe yo moko yo moko be no bla no ke tumo mo bele wo itumo they say then let's go to my house let's go and do more jogging yo no pa ke yo mo fe ma kara ke komini ko le mo poje yo no pa ni je yo mo hu ni e ba nye bala ke dale ni yo he wo ona ke noni domi fefe hu je ke ona ke nani mi na here na ekole happen let's say early this year alone late last year wonye wali anukale ni yom mokoye o fele neke efone ekole le ne na bwela ke na brofonyo ni o fele basa no shile note eke we kantom eke we le peke nyomo ke bo money o ya ne o nyenyete insane ni the next minute alo within few months time ne ba na ke o release no koneken eji ya shwema ni mo femo ke boni a handle or issues moko ye ele ake ka wie ya won ba nwe ike moko won enye ya shwema wo ke chofan gbonyoko e anu ebe noni do mi kula ya sane mi peji even if you've done something such illegal okay me wo ye be na me le amehebi glass ya ni na me wo ko ba ko e bia ne Apple e create intelligence to the extent that e bia ne menene ken anya ke cameras wo he ni you are having an intimacy with a person without the person no but okay ma ke mo akọ hin na egbe na je do perfect gbodo sharp e kato you've they can take Russia be a porn site they post ne hashtag agbo ye chuma na etu ne ke hashtag e post video said not honey video said jeko na can na le he posted the videos on a porn website well after no shame ma here show time you are earning a revenue from whatever you did to as well you are earning a revenue hashtag at the end of the month wallo e line ye come almost 40 je come je nyo je te je dwele nu megbele sana kala ye kejomo ewo bia nani eja 8 ha me 40 fin eja HIV 8 ha me 40 fin hello you all a wife you put je ba confirm make e wule 8 e wule patofanu okay
a wife he came on a mission. He came on a mission. Lennon bani baba fi. Jene ba keke. Lennon credit ke le bagana manemi. And according to his wife, statement they make G, it's a stupid Russian ladies ko gin ke hanle. Wala hu ekpa chufanu. Ela e je ha mo femo to the time ba. No, ke han man biye. Me ni ke hanle. Me no we. Baby an le explore. E fe de ba shele ba na bo e like ba hambu. So we the youth of Ghana be an we should open our eyes. Je mo femo ke kasado kala buti sami. Je mo femo keke. No o anani obla yo ke nkunye do ba wi na pe ba bi ba ke bolo lelu. Jo abladia bi beka na kan kola ko ye bi yo ko tele no wolenga. E take bi ane bonini efie no koko. Ni ake blofonyo. E ba modin shikpon no. Ne e ba gbole ke yi bi. Mi e mo na le blofonyo. Into la ke blofon Canada. Blofon Canada je le original blofon me je am. Me na me duplicate ni. She dabi blofo your crab anya na de ke dwan mo kese sumo na ye icho. Ena like bomade sa icho mi. Bomade sa icho mi. No, you can be sitting here right now and then the intention you can pick right now moko dwan mo share. The intention you can pick right now moko dwan mo share. See one thing ni in na currently can be issue na happen ni mi share waji the Minister of Communication and Digitalization and also the MP for Ningo Pram Honorable Nate George, yes, Sam Jata. Onugba Wonyabu, Hefeno Wonyabu, Ejeko, and he was like, Ekpene, it is not fair, and to the extent that the ministry call for human rights affairs, Ebami. Press release Ejeko. What as time goes on, be no way out. Oba can't the man be one like this is what is going on. She emphatically speaking, whatever that happened there, it's on here. She show me her Ghana. Ghana, African countries. Nigeria point na happy here. Na go point na happy. She Ghana. Nigeria be inu we mo kona ka aka make Nigeria she be an Ghana of all people. Ghana of all people across all countries in the West Africa. I'm a slay okay. She left Ola and Joe Oblano and she ken video network. Lene hani name femba because Mokoyeni Ole Nyebeke Agbemoko Shinana Kolene Yemoko Bona. E wa nani ke no ne ke video ejiko poe mokole no ni ete no mo e icho mini babule fo ne ke banyi chi bia na efenya shi sata wale we moko ake wakaka ke Ghanaian girls are cheap. I succumb to that statement and we shouldn't say Ghanaian girls are cheap. Let's accept the fact that they didn't do it well. Yeah. Let's accept the fact. You meet a rare person at Accra Mall. Because no nake mochuli, nike ba have $20 war. Even according to Guy Epokra on TikTok, he comment and a post. He can't tell me pay na $20. One job more we free. They say habu is free. Mokoye be na lela ke na brofonyi be le mo ichomi. Lela ke na brofonyi wa kengbe ne de kele wo de. Ne na chulu akuka obi kobeto e okay. Enda chulu akuka omi kobeto e okay. I'm dwemo hu ake am mafangbe. No. Ona ke lo ni na video say ko lady e komeni e fi ake chu oni laundry ni ne. E boss niji e onupa wi ake ni guy introduce yake unje Russia. Ni get like Russia. Ne madam like he wants to take you to abroad here. You see. Then they were making fun of it. They were so petty things like this, they fall for it. Hey, it was made it. Petty things. Bro, for me by you one me low was shika churuka wali bi fe ye Ghana keti amena he say. Egbe na wa me sa me kwa me say. Agbene ame ba wo mai kon yibi na me ameba wo ne. Yibi na wo ne. Asibola, ina chola asibolanga. Yibi na wo ne. Yibi na wo ne. Chobi no wolenga. Chobi no kelawi. Eja ke ena keleshe ena wa. Eni sani ehye bia na ena wa. Bona deke sanene nya wokwa. Minister for Tourism, the tourism ministry here. Lekini ne amehe yami wa. Nakain.
e wakawa na moko e basishira mo ye wo mangana leken ne ba abo blade be dia no to ko ba ba ngo e no ahie ma me keke ta flache ni se na nkene ba for me abuwo he nkene ba for me ula ko e ko ogan Jamestown Lighthouse yeah brofonyo ko ne ke no ba e ba mami ni he na enye ke he na take of video say wo guy ba approach le ne ke la ke o na money she he ni gbe na enye sha videos ke na at least ne ba e ba ne eba na me ne ka ma wi ke ni biko now he was trying to challenge ahun po ewie moko ne sa ke shika mota o ekele ko ni hale shika ona ke de want to be bribery and corruption a lot ona bribery and corruption e bomode wa mi hunlele wa am Jamestown no me ni yo je me lele wa e bomode le wie wa e se me ko me uta social media na me wie no na besumo ye no ake me ni hegbe just because brofonyoni mini yo money yo jana mo ke bo je pure brofonyoni iken kanade brofon kanade ona ka naka bona lei brofon kanade bona la ka kanade bona ka kule country ne your bule simbo contact privilege to go to that place what the person who mellow him or yourself walo skin color pe brofonyoni moko play keke ne e frank keke ko beto le gold kula jinu eche imami kesande ke kota Ghana no fiano no kota wo obana e kwa me despite me fe ameta brochi lehin keji o ke otu ni they wo mangana ko mene no wow so you can make it here what wo echomi akaja o fan go o sha brochi dan si he kon fe da mo hin kon na fed mo ikon me honestly ni efe mi gbele ni nyema kwele pi she lady ekomiele lepo bi nu number because ne na nu na kan ni nu ekele wi how old are you? 22 and where are you going? See the age. Yeah, see the age. Ya he no kwe na ya back ne ya get no na ke leji money cha brofonyo eshi. It was one go e pirike abo ko it. I thought you were like you are one of my friends. Or like be learning to a comment section. People were like, how you thought he was one of your friends? I mean o enya nyoko brofonyo lo. Ahun na gbasa neke where do you live? Ni le beka you upon ni binu ake mini e around lo ni nu eke o ya apartment ko ye nekegbe neka o beke ba nye be won lo ni ji nu en bi le beke you ake beke ba nye be won lo e mana ona ma ko ni kemi ba matcha yo ona no yeah this is what is letting leaks go out because girl ba nye in na block for you TikTok social media yeah no sumo no chumo she ata quick money yeah quick money nanye iPhone sagwagoi anye iPhone sagwagoi yeah na sachumi asai na watale agbo na jeku na cho social media na small boys ni nyeshka no jino ni amesmo wo gbeno ni me chon na ameket na shika bia ne ehin ona ke bia ne bene bone bale ne ji ake esake wo tourism ministry here ameteshi esa ni moko ba wo my name nike e ba wo my name here keke angmehi ne be ba hie ta flat e ba hie mami keke e ya hifie ne ya ke otemanse e bele na kan o je e fie o ba ya ba nyu ahye picture je ben na kan ni ti angmehi e fie no fia no na esumo mini wa security ni wo ya me be tight sa keke gboba an le be ne ba hie keji o ba hie o jepo friendly country ni ka le bi o jepo be da ba ka si so ya wo ko ba no fia no e no yo aba kwe no ba o ke ngaba esa no ke yoko ya cash sa ke ne me fe akwe ona ke one thing that is ina oblofu joku drive Brofonyo papa lo Canada ye ko ene pakpe ko dabi o yi ti choba shida waya brofonyo papa na waya brofo papa amehe mi la fade ya mi la off nke fade na wo wi ona ko wona ko wo wi wota beka ke wo Jamal sweetness manoa je ko konsa wo you e bi je ko like we are just speaking the fact ina brofonyo ko na drive nke mi ro me na ha license ake wona kan no court abrochi e bo anya ha license e je me wo na ke to obodo wi ake sani a caution na me be to do we ni bi e ko me e axe ake a personal right what do you call e na oblaye ko ne he feel for the take kwele no wa ke la ke kan inale nyo kele na kan wo man bi enso po wo sani go wo fe mini wo gbele wo gbele your eyes gbele your eyes no pe
me I can become me I can now, become I can. Oh, become I can now. No, you know city or yes, no, you know me here. Become I can now. Become I can. Become me banyo kele mo esuke banfen. Dabi. Ewo yen mo mi nyanyo fe mo mi o ke na ke o gbomo na gbe ne gbomo papa ni o na ole ewo ku nyo kome enyoko be ka gbe na you are good to go ti je mo ko na je mansion na eba na e ke esmo bu no be bo gbon hal ke mo je blofo Canada okay but latest word o ma se latest word you blofo Canada mene blofo Canada many shama sancho o je blofo Canada minister Sam George okay hani papa jata over the kefo no ha wako ni makani letter ko keba yes over the kefo no ha woni makani feel well I'm reading from the Ministry of Gender Protection and Social Agency under the Republic of Ghana, dated on the 14th of February 2026. Okay, statement from the Ministry of Gender, Children and Social Protection on digital sexual exploitations. The Ministry of Gender, Children and Social Protection, MOGCSP, has taken note on reports involving a foreign national who allegedly engaged in sexual activity with some Ghanaian women and recorded and circulated those acts without consent. Preliminary information indicates that the individual may not currently be within the country's jurisdiction, but however does not reduce the seriousness of the alleged conduct or the state's responsibility to pursue accountability. The non-consensual recording and distribution of intimate images is a criminal offense and a clear violation of dignity and privacy. It is important to the states that before these reports, the Ministry of Gender, Children and Social Protection has already been working with the Ministry of Communication and Digital Innovations and its relevant agencies on measures to prevent and respond to image based on sexual abuse. This ongoing effort includes digital safety interventions, engagement with online platforms, and mechanisms for reporting and takedown of abusive content. These measures are now being applied to this matter by the relevant authorities. The ministry continues to work with the Ghana Police Service, relevant security institutions, and international partners to explore all lawful options available, including cross-border cooperation and mutual assistance. Support services include psychosocial care and legal assistance are being coordinated through confidential channels to ensure privacy and well-being. The ministry also operates toll-free helplines or complaints as well as the issue of abuse and violence, and it can be accessed through the number they have. They've written down there, as we can all see. We also wish to remind the public to exercise caution in their interactions, both online and offline. And the ministry remains committed to protecting the rights, safety, and dignity of all persons and to ensuring that jurisdiction limits do not prevent appropriate action. So this was issued by the Public Affairs Unit, Ministry of Gender, Children and Social Protection. So, onake be issue letter keba ne fine. Bona, si wo kwebia ne ake. Me egbenu abachon. Ni oblanu ne ni de ba gbele. Ni de ba she no. Eja ke tema. Imo wana le. Yo, Aaye pictures. A pictures get passport can be fair really social media mu. And tomorrow boko chole ni Jata George, right? Eke the minister or ambassador to Russia, Akame Gbasandiomo, and America ke benoni oblanu echon eja obi de won kwagbeno na mba fini mini amekeleba ba wo Ghana be simple. Ojo manu ba ha me ko mama bi hela kumo abutrika waka abutrika afi example ye be name bena baba mo abutrika ngbe ameje FBI be the United States na baba mo le be name. Well, that is the exact same way. No make I say no what anya ba mo le was because the government gave the credit to the FBI. That's the exact same way Russia's government under Putin can give access na an national club Ghana. Mlale sana klayi mlajugba. Oh, mlale sake mlachu ni. Sana klayi mlajugba. So where any say
saniye te saniye ba saniye na wa efe no konkron bia ne obla ye bia ne itwi ye ya me ake boni efe ye te ya me ba fe den keji aya ye aboa me aka me wie aya wo amenga bendo bana ame ya fe no ko ameke ngma me walahi bona iwo sake eni she acho ame woku me fi yokome asafombi fi yokome onopo ni le ame cho ame na ka me yuo na wi acho ame bona na ha me wie mo to se mo wie mo na menye ame hinsin keje na kan le beni wo ba nu ame ye kon ame asen wa no kokko wo mini wo call follow eke na de me ni le ame fen eja ekole moko po ye wu ye boyfriend alo ye fiancé ni ya marry le moko jeko moko the man moko e fe ready ya pe a girl ni e ke moko kra wu keke le pa ye le pa ona no ne wo ni wi ake moko ye e ya fe ona ke no ko no le bo pe o ichomi san ja bo gba iwo ekole sha na e ya fe ke no ni te no ne no ko ni happy late last year alo early this year ke e chomi yo be mokole ske ne ke video na ya circulate ye ba na ali ekole e chomi ba pa ekenyu mo te fa ekole onyumo intan wu yen abadwama ke e shakim alo boni je ba fi shingle chane mi video ba out e anite wu ya mo mi ha ten ona ke yeah no awon no ni ba dole kra anji ekole na nga ye video ni abana le na ba kweshile me e wajogba na deje mo be that bonting and one thing about if your nudity comes out your leak comes out forget it social media does never forget even after 10 years social media does never forget after 10 years me bia na social media inke na kodra ni mini over 90 years no ba na ke still what that gem so that bonting na ke chombo ewo oblanu ebo modern kra ewo isana kala ye kejo mojo gba denche bia na la kan no anya jie ye obla ya bia na ba ta oge anya jie no ko banan video attend send no etwa nem ka jie don po alo aka ni na ngme no ye TikTok podenche mi e kole mi ye phone no obanyo ba delete onyo delete your phone no Tiwa Savage beni a video jipo de ke o e ha na delete ye fen ye bi aka video e belo me video ngene Tiwa Savage the Nigerian music mene a video ye olololo people still do post it on Telegram people still do post it what in you aka e chigbani was a ebi eba na ebi le ba de ba na be ko ne oponi social media be poko fe noko no bi da ba gbale onye fe ne ke o che fe ne ke si enmene boele awie mpo follow aha evidence e won ne ke no le e ba wa si nyumo dromo pe kekeni o ba bi awo wa me ngamo o bla ya bi amena me wo twi the harm has already been done ame kin aka koshika no ke ogbo here na ka koshika no ebe ho sine be na ba iwo ba pa we kuma fai akeshi ame kwa ame age to far ho ame boy nkomo ne ame wu ame nga eja kekeje na kan yin ahihwe mo ba ni ame wala anma ame ke wo fe na kan e ba ye agbene ho sane ye ko yin ne le fe mi chogba mo sane yi chogba mo ngwa ko ye ko to ya she Mamplobi polyclinic yeah for yeah killer hospital yeah no package clinic no is hospital killer Mamplobi hospital actually killer hospital no ni ya no ye je me be hingbe no killer e be hingbe no aka ajubi boko e for na aju ma bi e la aje ajubi alo mi male mena bi mini bi won cho moko bi e la aje ajubi ye
Ajubi ya mamplo. Boko bie laje. Onuko ya ka ajubi. Boko bie laje. Shibila anale. Anale. O nale mo. Si aju. Aka julo aba ha me na metinle. Bebe na agbele. Beni man bi echi aba agbele. Woka video aba afo na ha man bi na mekwe. Aka kegbe kan ba wotinle. Ka kele ha man. O bla yo we aka kla ba na je gba tinle ne keju ba. Beni man bi eje. Beni man bi eje gba yi she. Ni ena ko we aju Jamestown B. Hey. British aka. Ele de gani e se. Na busa ba agbele. Ike gamen kamen na busa ba agbele. Hey. Ele no nete afie kula. Ele no nete afie. No. One thing about Mamprobi Polyclinic, the nurses there are rude. One. Let's be. Men honor. Men anim bankenje bemba. I'm speaking the fact today. Yeah. One thing, Mamprobi Polyclinic, the staff there they are rude. Yeah, it's not polyclinic, it's hospital. Mamprobi Hospital. Hospital. Yeah. Mamprobi Hospital. Hospital open a job here. What if you see someone who has no track? If you see someone who has disguised herself as a nurse, or be like a car money chon. Let me more be 80 I will be like a kajufri. Bakokura. The manager on ground that day needs to be questioned. Yeah. The nurses on ground at that day also needs to be questioned. Ne ametashi ye ame nyemo phone. Aye. This ane. Ko ba na ni mo ko kasi ni mo ko. This ane. Ko leleng. Ko te dwe mama aba super bo. Ake bo bonjino no boji woni o fi ni sa. Aba super bo. Dabi e ba bi bo kra ke. Bo chon le no ni echu. Be nyi se a hospital like that. Nyi se ne imbabe wale fi oni bateje me honestly mi inyakojenda. She imbateje inshai tashi eje no be mi wiake inshai yake mbabi e because inteshi keje lebi as at 10 she je 8 me yeah she je back 8 because ninte na fen card ke ni bi fen ha me na checking vitals ne balake yata room ni maya doctor wala ke doctor ye chumio asma she na conclude kan say 80 long time. I'm a run on shift. I lebi doctor. Mon doctor, ya shane doctor na egbeke. E wo ke crap oni gbe ma de san ni ochu. Ba na opono ke wa ke o. Opa shi o other colleague emba. Alo po mi ni chi onbo egbe. Chano no ochu ko colleague eba. Ne ba cha ke boya ke ma wala nye ni savior. Na ke ba ke sha fa pira. Abu wa ke gbe ma de san ni. Kwa mo no ya na kwa bona je free o pay. She beni water klana na chewo ni wa agbele asima she na ko make a choice chekra dan wo ba megbeke mu ni ne ehye no nwe iwolu ehunpo ana ni ba jegidi gayen dani be ame ko te njo ja o chigi ya na ke be pie fi otomo ame wa wo ni wo fito amegbe she je na kai ka me nchu ame nu chuma papa won wo ba ji ame yi na me chule papa wo ba wi e ka wo he wa me yo na won ame he wo ma bia ke security man ni yo jeme e bulo ni yo jeme ame be e bulo bu ma bia ka me be ko am best security si ejen apart from camera say na you so e jeme ame be e bulo ko and what I heard is camera say ko me chuni because the video say ko me mi guy ko me was e chon heni jin heni word na ke yo for you and me ke bile e chon ke camera peteshi eje so na ke chuni aka OPD camera page no ni chuni obe no jino ni wa as a hospital je polyclinic you don as a hospital OPD ani no ni hani po ake camera peteje moko wie mo chon ageshi ni je me fe ake emergency nye ba aje ke ni bi ko me ne wo je nle abuje me wa e wo je me le camera e chuni she find one thing I have noticed yo mini demo ekete mo nyele noko MCR fa ne aka yo ahie afo no wo kwa ahie aka yo ahie afo no mo fe mo akwa yo ahie beni amoleona eta she pe wa she has no regret and the lady was up to something cause many on you disguise yourself as a nurse kono ya no awo mokobi bejele di enche ni ame itu we Solomon ya wo gbeken ni kele ba mo ni e gbeken mo na mo le ke bi le jele ya wo gbeken
jele mona wo le ke beken le ji money tashin MC anyeka for na ha wo le etashin e pe wa money na me ke beke adwo fo na mo le asa 3 am police for you bi bo ake enmo ya okay o for ase agiebu bed wa agiebu asa 3 am me no ka mo le kolebu 3:40 no ko. Yes, there is a press. There's a press with you. The national and the police for you no video. You know what about try how no bodo hutu e. We are get 3 no. 3 mean. Ajebu. How? Offer fresh na time. Offer be 2 and 3 days no ajebu. I mean hani one no show juba because nene ke mi na videos come ni if ya ka te kucho mi ni le allege ni ne money mo bekene alleged suspect or whatever they put it le na te kucho mi mokoni kele yo shiake I don't know ke these guys yake mokoni ye on ju no lenye macho mi but co-tenant ye shiake na lele bi manpa tomotiri mi na teshi na be like na here bag ne ke ngene lawyer hospital lawyer pe be o ta ona kwebo ya lele eche cho shia na baba na leke bi ne ke e ke kele ye for bag ke ne ke for mo yo be no lo ba for 20 ne le no po ke bonche no 15 na me ke fe ngro na ngo shi le ne ke bi le na ko bi le hin shi no ne ba no no ji chele moji aka bi ko elaji na ke ba mo oblaje we okay ewo ke be ni wema onwe ko nchu ake bi enyo so nani ya no fe inu shishi ni lo kele amoko alo mini ji wie mo ona MC anya fine shiba mi video no ni otrabianto ne no that was the video ni ye ke ake la hale na machile na the police station o fine ke yo lunch afo no ha wo yes ke yo lunch afo no ha wo be mi ni itasin police station jo polyclinic o fine ke na video afo no ha wo o like good no ni yo chameji ake no me nkwe sani ebe ne yo leji ake yo we etwa enyemi yo ye shi ake ye ma ko hu ji no efo she ba ko ebile ewo ne ke mini me bo fo oyin ho no fo ewo ni eteshi a bona wie mo be na me wie leji ake boku me ke dabi ni mo cho no fo ewo no ni lekeni bi na circulate the social media ba ke sister poji money ya report sister te a report ake woku me ka ake shi je na kan shishia ne afiko na ke ko chi mini yin ahihwe mu eta we ke ba shia ewo na ya report ye Dansoma police station ewo je kolebu ate amo ameye wiemo wonuko wiemo nshi ole nako police no nupa wiemo ni police fu na wiemo nya fa nya ha wo bo no to MC nya fa nya kendo afo ano ha wo police fu nya ni wie fa ne kendo afo ano ha wo koni wo fe wanya wanu no ni happy na shishijuba wo fa na ye shiba mi kendo afo no ha wo. Yes, police for you and I address. Ŋkɔmɔ informed the police that she delivered the baby boy on the 14th of February 2026. She stated that a woman dressed in a nurse's peach-colored uniform took the baby under the pretext of administering medication and disappeared thereafter. Police immediately visited the facility, obtained statements, and immediately launched a manhunt for the suspect. This afternoon, it is refreshing to know that today at about 3:40 this morning, the police arrested a suspect, Latifa Salifu, who is 33 years of age and is a cloth seller here in Accra, at the premises of Kolebu Teaching Hospital, where she was found with a baby suspected to have been the missing child. Suspect claimed that she had delivered at the hospital and was discharged due to lack of beds. However, police investigations at the hospital revealed there was no records to support her claim. The suspect is Ŋkɔmɔ informed the police that she delivered the baby boy on the 14th of February 2026. She stated that a woman dressed in a nurse's peach-colored uniform took the baby under the pretext of administering medication and disappeared thereafter. Police immediately visited the facility, obtained statements, and immediately
si ne kesa de ne e ya unto wa denche wanyemi no ni ampa ka keshi Ghana security walls are broken. Onibe anakwale ni because chuchu ko e hospital o ba na ke police phone yotajen at first ke hin kula o ba na ke police phone yotuko metajeme de kula enye tum yejeme when bia ke rifle e pu e ko ye polo ya MTN office jemo ba na ke police phone yotajeme mi wo ba pa fina ayus ne ke hegbe ne ni hima ya ye holo ke ye for ye ahewa because be mi etamo konye ho no te clinic e bo shun ya because beni nurse nyoko ke ba wie ne ba nya fibo amenya fio mocho but then che ore ba ho yi amenya fio mocho e ba double poake onye ho no ba je e wo acho ne ke hegbe ne no na ni chake mojin ko me aba e ja ke ho ke fomo je shomoni okay for my shomoni Emmanuel na Mensa Okotin again. I'm watching the program from Germany. What trip is that woman who still the baby? Wanga many your Germany fin. Nina wanga mo fi mo ye gen wana akoka won ye be ye o machine no enche. Starabi shiabu e bo ke bo ka won ye be o machine wanga bo. Sunday kote no. Ye abifa ni ajune. Sani ni te no ji ake. Mene cleanness any your jame na me wo blue dio violet dio na me wo kan ye oli ake ni anagbeken ni akegbeken ba ha follow ake dole chelegbi odole kemo wie ene wie fi o edumoshie ka keshi minipo ke an ya hu ba no ye di na ma so a wo dide ya atem. She's very stupid. Excuse my language. Bejo mo chuni. Jene jomo ekeme efata ye. Bejo ele ko amole. Amole. Ghana police amole. Amole. Ele ko amole. E for that because ke de na kan be kuku na wo beke ka she ole no ni mami echu. Because according to information po e ja ke si wona wole ake je formula nche for that. Cesarean service. Cesarean service. Well, a joy if you were ever way because you but what is he saying? Amole. Ghana police amole. Mama, alo bag na ke ba habo. Amole. If you ake foko down, enye ko hoda na ba fo. Me Shelenku ewie no na ewie. Who ba na their brands so so kasa. So if she was to be the one, ni e be large in the king na kele nonsense ne ke ba nwena. Na me je ba metaje ba me na ke shi ho nye mo po anti implications ya ke ba o ka shi go wo kwate un po na table komo ke ba nyojia na ala ke fo no afelo operation ne no we take a ne ka operation ne po den chesa no nyo ka shi fi oni she come they go through pain aha na eto mi Imbesha kete kakla nada imbeshio enye ko hopo da ne ba imbesha kete kakla nada because kete kakla nada bulu awe ne wi enye ko hopo ne ba fodan aja ke si ne ko lo nye hopo ni omula joyo da po eje hwemoni no ba ya ke hu ba ma wo so a u kasa ana gbeken anale si mie sa ke gbeken ya na aya fe DNA test na kwa ke si leni lo be mami o sale ye mi bam o akwami we won o relelen ni ake bi le no ni papa o ke be ke best mark ko papa awie mo ko mi ke be ke best mark ko she no she still akwami ye moko ba ni sande ne ba moko ba sande ya gla sande ke ba yi mo ke mami fo le abaju ame abaju le na jule I know poje no na ke mo ba e wo be hwe mi na ke ameba e wo ke fie e ma me ke ba tashi na me ko akesi ame wonder akesi ke bukran bg olo bo na was still akwami njugba yo wo be te san ke nye ye mo ko nye ba wo bla ye neni ta flate blofom Canada ne ame ma shi hele ha me ne nye ba wo amenga ye he ni nye wo amenga si blofom Canada nu ne apa mo le na kala yi ke ba na je
wie mo ni yo agbene aka ofe nuwe wo makpa fai no wie la kabrofo Canada ye je keke wonyen yo lewu eba mi ke eba wie yo for yo na ba kata ebi ko for no hie esaka wo ebi e wo mi wie ye kwa na no engine iche brofo Canada nyowe to the victims that yani na ne kan shrane Allah will lunch abunye in this time of Ramadan Allah will lunch abunye also this should serve as a deterrent to all the coming youth there. Okay, not all that glitters is gold. Je no feno na ke pelo no na ke brofo Canada to mo no wie ni wo ba ha ke wa yin se nye fai na shi ba mi nkotoshi yo mashi plamane no mi panye fai ake nye fai na shi ba mi kaji na moku ni mo ke sumobo hane ya na o follow e fe we ni dan ke boya sa mi iwie mo kuku sure mas money nke ngamo share mo kuma ha me kuma hu minga inyami bibio yeah Jerry, God bless you so much. And Prof, I always mention your name, God bless you so much. And who else? Anyone on my heart, kudos to you. Lizzie we share no one. So enyen yo obla you na we bi le hu ye Kolebu niji Mamprobi hospital ye Kolebu kra Mamprobi hospital Mamprobi ye la chamo here na ba djugbe ken ye jeme mini na oyo ke ha ni chulo ni yo jeme e ja ke clean na ko be ka keshi ka no bi na ke leba ha bo mi ne wo jowo ene twa ke clean na pole jano ni te no excuse my language obla you flow you nwa excuse my language eja kra aja keshi tomo beni wo we chelegbe odole mo e ba wie ne na ko ipa ewie mo be fe be ne ba kai ke wo e bi le pe kai aja keshi kenyu mo ya ba mi ne na e bi le ko eni enmele na afo le kakla ho e bi le na e wo nke ne ba fe nga wo ha wonyami mani afom na eyami akeshi ofo ogbojo shike ba hin e ko ta o shi o kan no nyem so na ge necessary hu yesu ban kwa ke ka o ba nwa hwe baba ke visiting hours sheko ewo ekole bena kan time bo kan je bope o ko bi o ka wo ya so yin ba mo bi ewo wo ke necessary wo ba pa me fai ke ye fo ya ja mekete recovery ward nje ono ni jina achole mo ko meke at least ehin jeme ni hime ahi amehi na gbe ne won wo ye fo ye o wo kunyoko ke ahi o ma se ke wo ta o wo fi o ni ehin ma ahi obi le ko te shi ni ko mo ba kwele no kwele necessary gbe na nye shakia because won ye mo je shomoni mi eni na me na mekwe eni na me na mekwe boko ke san ke ko te be na me nya fi obo e ke sha me no na ma afo amebu otomonoko si amebu wa ba chile na mami ede na mami say neke e wo na fe ni kasemo aha wo fe ka no maniaba so ene afe ni kasemo aha wo fe Russia no emi ke brofo Canada ni me pa nyame me ye fe ni Uganda fai me pa nye fai akeshi ke onamoko ni echu helu eno echu ake brofo nyoni ike brofo Canada ni eko be pokra nya amekpa mu kura bechu eko me kra nya ekpa mu be se mi pa mo be age bia na so fa ko na chu wo bia na be artificial ake brofo Canada ba la kanye na hwe nye aye artificial wona si se ke libi ni yo hospital say allo Mamprobi e la chamo heye nye chu anye ni chu mojogba ni maya no eko ma wie makpa MPFI ni ji Ablekuma South ogovanda po FI ake honorable anu nyangbomo ake CCTV camera se ni yo je pi chu ni e won makpa bo fai bo mode no ya no afisi fe awoje follow fe fulom si ojuye mi mpe ke kwa ka woje si ojuye na abu oba anyo ka woje ke mo ya je na kan follow fe fulom ni keje aba fisi nwe aka me taflache 10 years 5 years se da na ya kwa ke se etuni alo etuni be fake be ni me no ta se na me nyemoni na me na no ni ya no ame o ka eko efite ame nga ni afebe na fake no ko ya no la kan ni anale ona sibene no bi ni ya no ebehin no security no yo je mi ni je onu chumo security mi ni je onu chumo me pa bo fai odi chumo di akesi ke mo ke egbe na pole nche komo a receipt
kwama woji ne yo ni yo dasi akesi mene le bi enye fo agye lele ke ya ni eka bale na kan don sie ne eya ahunto ne je yan hwehwe mo ke ha hospital le bona ewo me pafai nurse se ni yo je nye suman nyenye me nye chakia nye chakia e take mo ko nye ya le afo na we bi ni bi na wo na enwe mele heko ewo bla yo na mo bo moden akesi oba ti me fe tan na meje cha me fenya anso one probi hospital pe acha me fe na me fa me anso one mo bo moden na lo aleke me ne sinya hwehwe mo na egwa fomo egwa inga ke me ake fomo e shamo fomo shamo ewo ke mo ko foundation leleke ke ko wo ba we bi ke ya twa nyomo po ba wo bo nyomo ye abrada bi me panye fai ko la ke urology bu no ya hospital no ya for kwa mo hino jogba na ke ngo aka afebo sickly ni no ni bane eko akabadon ejake game ka kesi keji onufo ekobodan no na titi amanton sake ogbafue ka me ne ibeba kombo ake keji o tenshan o nyemi tenshan o yo nu ke machine o na fe ke esho no o nye ni ogumla siko ke bo wo ba yele la kan akaba febo ni ke bo wi bra yoko ni ke le tun ye ke ya ke ya je me ni ke la ke mi pale fai ne ya ne kwe na ka we bi le de ke fe mo no ne mo ke si obi le de ye musme te fi ota wo ke wo na kwe ko dan mi e ke bo ya lo jogba iwo abladia bi ke oye bi ko ye shin ya wolenga ne ya hospital ye den wolenga kan de ko mete ke la ya ke fu eta e ka jepo ka mi ke bo bi e ka ma pe ojogba na me na me heleshi ene tun ake ni afi ota jene ame fi ota ewo mi pafai minister for gender bomodi akese ni oba ya bi oba chale mi MP for Ablekuma South bomodi akese ni oba nye mi na name na akese yes ni nye ba power anye yi no ni bi gbo yin ni ya no fe amona ni ake sidan ha cho ofi yo ablade abi aya ye fe oti aya logo ni ba e cho ofele de oklenye mpoma wo opeleje le den ke nyun ofe wo dromo no ti sa e alogo eba ekon wo ba pe yo machine no ni wo ke Aaye Ŋkɔmɔ Aajwɛŋ o machine no pe wo yo Ŋkɔmɔ ye nye ke hia kwemo chinro